निकले थे, किस नीयत से निकले थे? तो कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि हम तो तबलीग के लिए निकले थे. नोम निजामुद्दीन दा कारगुजारी लौबदा की हंगे बसुमेना कारगुजारी लौबदा नाहक करिगी दमकता थोलकपनो हैना अदा अहल अमन खुमेबा तबलीग तौनबगी दमकता थोलकपने. तो जो बुजुर्ग वहाँ कारगुजारी ले रहे थे उन्होंने बाकायदा रटाया सबको, ये कहा कि देखो भाई अल्लाह के रास्ते में निकलना है, काहे के लिए? दीन पर चलना सीखने के लिए. हम अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं काहे के लिए? फरमाया दीन पर चलना सीखने के लिए. और दूसरों से जो हम मेहनत कर रहे हैं उनको भी निकालते हैं ताकि उनके अंदर अपनी इस्लाह का जज्बा पैदा हो, वो खुद फिक्र करें. हम दूसरों की हिदायत के लिए नहीं जाते. बुजुर्ग अदुना अहल अदुना अमका मथंग सुमेना ताकपीबा कि अखोइना अल्लाह की लंबी थोकलिबसे दीन इस्लाम सिदा मपुंग भाना चटप ngamnanabagi damaktani aduga miyam da अखोइना दावत पीरिबसिगी जरिया दगी अखोइ इसागी इस्लाह होइननबा अमसुंग मियाम दुसु काना फंगहनबगी दामक्तनी. समझ में आया? होता ये है जब हमारे अंदर ये ख्याल होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं महल्ले वालों को जगाने के लिए, तो दो चीज़ों का ख़तरा है. पहले तो ये कि जब नहीं सुनेंगे तो कुछ दिनों के बाद मायूसी आने लगेगी कि साहब कोई सुनता ही नहीं. अखोइना महलागी मीसिंग लाइक दा अखोइना हौदोकपा अमा मेहनत तौब मतमदा अखोइना खनगनेबा कि मखोइगी दमक्ता हौदोकपिबनि हेना खल्लगदी कि मखोइना यारक्तब मतमदा अखोइदा निंगबा कायबा पोकनेबा. समझ में आए? और दूसरा ख़तरा ये है कि लोग जब बात मानने लगेंगे तो दिल में बात आएगी कि माशाअल्लाह मैं मुस्लिहुल उम्मत हूँ. और ये सारे के सारे जो है वो सब मेरे सब मुरीदीन मुतवस्सिलीन हैं. इसमें भी अपनी ख़राबी का डर. अदर अनीसुब पॉइंट असोइब ओइबा याबासिना कैनोदा करिगुम्बा अखोइना हाइबसिदा याद्रगनबो अखोइ निंगबा कायगनी अदुगा यारअगनबो अखोइदे यमना हराउबा आइना हाइबदगी तौबदगी मसे मखोइसि यारइबनी आइगी सात्र ngaktani फो खलक पे आएबा अचारम को कर जाए. मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहू ने एक बार किसी मजलिस में फरमाया कि मैं जब बात करता हूँ तो ये समझता हूँ कि मेरे अब्बा की बात है और मैं अपने बड़े अब्बा से यानी अब्बा के जो बड़े भाई होते हैं उनसे कह रहा हूँ. बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी बड़े, और ये जो हमारे सामने मजमा है जिनसे हम उनकी बात पहुँचा रहे हैं ये भी हमसे बड़े. मौलाना क्या नाम था वो? इब्राहिम साहब ना हाई मतमदा सुमेना सु खल्ले आई बयान तो मतमदा है के आइना इपागी वाफम दो आई इपागी इपुथौदा पाउ तंबगुमनी हाइना खल्ली सिनी हाइबदी मसासी पिक्चर ओंजबा अदुगा जैसे नुंसीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाफम दु यामना मरुओय वाफम दो मा मरुओय बा आइगोंदगी हेनबा मीसिंगदा पाउ तंबनी हाइना सुमेना खल्लगा नियत तौरगा बयान तगुसिनी. हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फरमाया कि हम किसी को दावत नहीं दे रहे. यानी एक मौके पर कहा हम अम्र बिल मारूफ और नहीं मुनकर नहीं कर रहे, बल्कि फरमाया हमारा काम दरख्वास्त पेश करना है. जैसे किसी बड़े के पास आप कोई दरख्वास्त लिखते हैं तो क्या होता है कि हज़रत और जनाब यानी मुकर्रम और मुहतरम और आली मकाम कहीं जिससे मुखातब है उसको तो खूब बड़ा बना के कहते हैं, और आखिर में अल आरिस बंदे नाचीस नाअहल अपने को छोटा बनाकर और जिससे आप दरख्वास्त दे रहे हैं उसको बड़ा बना के दरख्वास्त देते हैं. हमारी मेहनत इसी तरह अपने को छोटा बना करके और एक एक फ़र्द उम्मत को अपने से बड़ा और अच्छा समझ करके अपनी बात को चलाना है. अखोइना दरखास्त अमा चौब इबा मतमदा करीनि इ मतमदा मीदुगिना महाकी मतिक मुगुंदो अहानबदा रेस्पेक्टेड अदगी मोहतरम मुकरम मैना तौरगा अहानबदा थागलगा मतुंगदा वादो अइना हाइजनिंगिदो हाइरबा मतुंगदा चिठीदु इबु लोयरकांदा अरोइबदा हाइजरिबा हारगा तोलबना बंदा आइना हाइदना सुमैना पिक्चर ओंजब उटपा अदुम हाइना अखोइगी थबुक सिगी मकसद सी कैनो मतमदा अखोइना दावत पीरिबा मीसी मसिना अइगोंदगी हेना चावी अइगोंद हेना मति मुगुल लैबनी हाइना खनबा अदुगा अइ इसानाबो अतोनबा अमनी हाइना खनबा मसि अखोइ थबुक सिगी मकसद अमनेबा. मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे अंदर यही बीमारी होती जा रही है. हम जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं जो उमूमी अमाल हैं उनसे तबीयतें हटने लगती हैं. थबुक सिगी अमना कैनोदा अखोइसी
apunba umumi amal haidi apunba thabuk thorom sing degi khoi chi hek leitho eba حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے کام کرنے والوں سے دو بڑے خطرے ہیں. Moulana Ilyas والوں سے دو بڑے خطرے ہیں. Moulana Ilyas rahmatullah alayhi harame ba aina thabuk tawriba mayam sigi da ani polam ani si khudong thiba nangadra haina khalli sini. سمجھ میں آیا؟ پہلا خطرہ یہ ہے فرماتے تھے پہلا خطرہ یہ ہے کام تو نہ کر رہے اور اپنے آپ کو کام کرنے والا سمجھ رہے. Ahan ba khudong thiba gi point sina kaino da mi thabuk ti tawdaba tafom thokpa mehnat tuna tawdaba aduga ai thabuk si tawri haina khanba masana. ہے نا ہم خوب پرانے ہیں ماشاءاللہ بہت پناہ کے زمانے سے لگے ہوئے ہیں لیکن نہ گشت کر رہے ہیں نہ سہ روزہ لگا رہے ہیں نہ اپنی مسجد کے مشورے کا مطلب نہ 2.5 گھنٹہ ایک سوئی سے دے رہے ہیں. ہے نہیں کیا بیماری ہو گئی تقاضے پہ. thabuk si نے فرمایا کہ سب سے بڑا پہلا خطرہ یہ ہے کام نہ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو کام کرنے والا سمجھ رہے ہو. waidigi sauba danger khudong thiba si kaino da thabuk ti tawdaba gas tawdaba mashwara tawdaba mulaqat tawdaba jobi ta iba thabuk sing si masagi thauni khallaga tangai phadana tawpham thokpa sing si tawdabida leiraga ai si yamna kuira abani ai jila tin jila sal romi natragana ai di kuina thabuk si tawra abani haina masasi khallaga achawra mamada leiba thabuk na tawdaba masi khwaidi kena khudong thiba amani. اب ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں اہتمام سے روزہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ لگا رہا ہوں یعنی پابندی کے ساتھ میں گشت میں 2 گشت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تعلیم کی مسجد میں خود محتاج بن کے بیٹھتا ہوں کہ نہیں بنتا ہوں. اب میرے گھر پہ تعلیم ہو رہی یا نہیں. روزانہ مسجد کے مشورے میں اپنی ضرورت سمجھ کے میں بیٹھتا ہوں کہ نہیں بیٹھتا ہوں. روزانہ میں اپنی ذات سے 2.5 گھنٹہ اپنے محلے میں محنت کرتا ہوں کہ نہیں. یہ خود میں اپنا جائزہ لوں. aduna maram oidna isasi isana isagi check tawgadabni jaiza lawgadabni karguzari lawgadabni ki ai khoi ai isasi gas tawribra ngasigi tafam thoko mulaqat kayam tawkhrage mashwara yawbra talim ai yungi talim tawribra ai isagi mahalada ai talim isasi phambra asumaina tawfam thokpa singsi ai tawbra tawdabra haibse isana isagi si hanna jaiza lawgadabni check tawgadabni. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسری بات کیا فرمایا دوسرا اس سے بھی بڑا خطرہ ہے اور وہی کہ کام بھی کر رہے ہیں 3 دن بھی لگا رہے اور گشت بھی کر رہے اور خوب اچھی تشکیلیں بھی کر رہے ہیں اچھا بیان بھی کر رہے وقت بھی لگ رہا ہے اور قربانی سے چل بھی رہے ہیں لیکن 6 صفات اپنے اندر نہیں آ رہی. ani sibo khudong thiba amana thabuk sidi dum chang naina su tawriba mafam khudimakta ma thabuk si yauriba tawbatabu mahagonda akabir sing takbir ba waram taruk se masigi sifat masigi gun si masada paktab masida yahonda masi khwaidi ke maru ba khudong thiba mane ba achawu khudong thiba. اس محنت میں لگنے کے بعد ہمارے اندر کیا چیز تبدیلی آنی چاہیے. ہمارے بڑے کہتے ہیں دین کے مٹنے کا درد بڑھ رہا ہے. sigi thabuk asi tawbadagi eikoina khwaidigi hena eikoida pohangadaba potse din hanthaki gadra haibagi akiba ase eikoida pokadabne ba. آخرت کا فکر ہمارے اندر بڑھ رہا ہے. akhirat ki fikar mai chak se eikoida yamni henjangadabne ba. سنتوں کو شوق ہمارے اندر آ رہا ہے. nungsiba rasul sallallahu alaihi wasallam ki sunnat singsigi masigi apam ba khawrang ba masira. ایک بار ہم جماعت میں گئے واپس آئے نادر صاحب سے ملاقات ہوئی. وہی نادر صاحب ہمارے یہاں پروفیسر تھے ریٹائر ہیں آج کل بیمار ہیں قریب 10-12 سال سے بستر پہ. تو مجھ سے پوچھا مولوی صاحب کیسا وقت لگا. چلیے اتنا بتائیے. مولانا نادر صاحب کی مناک دا ایک جماعت صلی اللہ علیہ وسلم دا متم کائتھو بدو کرمائے کائتھو رئی کارگزاری تحلو ان ہائے با. سمجھ میں آیا. میں جب آیا تو انہوں نے پوچھا کیسا وقت لگا. جی تو عام طور پر زبان پہ ہوتا ہے بہت اچھا چاہے جیسا لگایا ہو امیر کو جتنا بھی ستایا ہو پوری جماعت کی ناک میں دم کر دیا ہو لیکن آگے یہی کہتا ہے بہت اچھا وقت لگا. میں یامنا ہائے نا بدو میں نا ایک حضرت سن سو ہائے با ناظر صاحب تا کہ یامنا ننگائے رہی یامنا حالانکہ توری بتابو کہ اونا تینا بنترا اوات پر میں ہم لے کر کے سمدو تھوئے نا ہائے نا دے با کہ ایک حضرت ننگائے نا سلوی جماعت تو ہے نا ہائے رگا میں یامنا کھمنا بدو میں نا حق سے کھم میں با. تو نادر صاحب نے پوچھا ملی صاحب کیسے پتہ چلا اچھا وقت لگا. نادر صاحب نے ہائے با پر ننگ حضرت ننگتینا توری ہائے بسی کرم میں نے کھانگی سینی ہے میں نے ہنگے با. اب ایسے موقع پہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہمارے بڑے جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو بتانے کے لیے پوچھتے ہیں. ایک ہوئی اچوب سنگنا کریگمبا ہنگ بھائی بسے مسی وادو فجن ڈیٹیل ہونا
hayananabagidamagta hangbaneba. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی جب ہم چلے سے واپس آئیں تو دیکھیں کہ ہمارے اندر سنتوں کا شوق بڑھا یا نہیں بڑھا. Aikoina Zamatagi Halakuma Tamda, Ikoina Yangadabam Sum Haigadabsi, Aikoi Ishada, Sunat Singsi Hana Pangto, Badagi, Hen Sunat Sida, Apamagolona Pangtor privacy and Gadam. اللہ کی یاد میں ہم کو مزہ آ رہا ہے, تلاوت کا ہم اہتمام کر رہے ہوں. Allah ki zikr yam hengalai, Quran Sharif ki tilawat yam tawri hengalai haivsi khangadam. نوافل کا اہتمام بڑھ رہا ہو. Nawafil Hana Solam Daba, Solam Badagi su hengalai haivsi Jukangadam. اور محنت کی عمومی شکلوں میں جم کے چل رہے ہو. محنت توبدا اخوی اپنبا عمومی کی oyba punna tawda thabuk singchi da so ai hen jori rai jawri hai bisi han gadam. ہر سفر کے بعد اعمال کا اہتمام بڑھے. Hongthang ko dimakta amal sing leiriba tafam thokpa sing se hengalai hai bisi bhab ta gadam ba khangadam. اور اس عمل پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہو, یہ یقین دل میں بڑھ رہا ہو. Sigi thabuk asi tawda dunya amsung akhirat da sama mai paklagadabani haibase aigi thamoy sab saba thazaba yakina du lakbo oigadam ne. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اپنے ساتھیوں سے دو چیزیں چاہتے ہیں. Hazrat ji na rahmatullah alayhi hairami ki aina aigi sathi sing haibdi thabuk chi tawri sidagi polam ani pami sini. ایک تو اپنی ذات سے سنت اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہو. Amana ai isha se masida sunnat amasung shariat ki sama paban tauba masida amal tauba. فرائض کا اہتمام, نوافل کی پابندی, اور اسی طرح سے خیر کے کام, ان کی طرف دل کی رغبت, آخرت کا فکر, راتوں کا اٹھنا, یہ چیزیں بڑھ رہی ہوں. فرض سنگ مفہوم تمزانہ پانگ توکبا سنت سنگی پابندی توبا امدی افہب خودیمک تونبا مسیگی مچاک لوئرنا پامنا توبا فتب خودیمک تھادوکبا دین کی مچاک ہے نبا. اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب گاڑی ٹھیک جا رہی ہے. سیگی وفم سنگ سی لاکھ بتا رگا دی کوئی سی اچم بلنبی دے سٹی بنے با کانا ہمیں یہاں کا جغرافیہ کا تو پتہ نہیں ہے, ہم اپنے ہی کا سنا رہے ہیں. ہمارے یہاں دلی سے گاڑی ادھر پورب سے آتی ہے کانپور کی طرف سے, ادھر پچھم دلی کی طرف جاتی ہے. اب ایک آدمی کو دلی جانا ہے تو آگے اسٹیشن پڑیں گے, خرجہ پڑے گا, سومنا پڑے گا, غازی آباد آئے گا. تو جب یہ اسٹیشن آئیں گے تو آدمی سوچے گا کہ ہاں بھائی گاڑی دلی کی طرف جا رہی ہے. لیکن ابھی بیٹھے علی گڑھ میں اور ہاتھرس آ گئے, ٹنڈلا آ گئے, تو اب فوراً ماتھا کو ہونا چاہیے کہ بھائی گاڑی غلط رخ پہ جا رہے. ایکوئی لمما ہوزیک امفال ضرور متمدا وارینی سیدگی گاڑی توگیں کھلسی تو متمدا irong thengnare khalo thobal thengnare khalo adudi ai jalisi onare wangoi thengnagadami ekhoi gi mathang hiang thang thengnagadami adodi chummi aina jalisi imphal jaugani hana khanigadame nattabida sidai sum chat matamda semaijing thengnaro adudi ai chalibi imphal lambi si la lehbsi bhab tagadame ba sumaina aikhoina tawri bathabuksi matangda aikho gi lambi si chummi bala lali bra bsi isana چیک تو گدم نے با. سمجھ میں آیا؟ اب اس دعوت میں ہم خوب وقت بھی لگا رہے ہیں اور چیزوں کا شوق بڑھ رہا ہے نہیں, اور اپنے اندر اعزاز کی طرف بڑھ رہی ہے کہ لوگ ذرا ہمارا خیال کریں, کہیں جائیں تو ذرا لوگ اکرام کریں. بیان کا شوق بڑھ رہا ہے, مشورے میں آگے بیٹھ کر کے رائے دینے کا شوق بڑھ رہا ہے. اگر یہ جذبات پنپ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے گاڑی صحیح رخ میں نہیں جا رہی. تھبک دعوت کی تھبک توبدگی اسادا ایمان امسung amal singda hengalakpa nattana amrom da somda miyamna ijat tawba hengalakpa bayan tawba haiba hengalakpa adagi asawram pogpa sumaina asoiba gun singsi aranba singsi aikoi da hengalakpa taragadi aikoi ngasai chatliba gari sing ngasai ona taina kibdo tongiba gari si ona taina thaure haiba khanibdo adum haina tawdana aikoi na bhab tagadam ne o aigon da pokpham thokpa iman amal gi دین کی شوق پوکدبا مدو سنگدو پوکترے سوممدا عزت کی نترگنا منچت کی نترگنا آئین ہائیو رائسی چلہنگدبنی ہائیو وکھلون اسین سنگبا توفم توکتبا کھنفم توکتبا وفم سنگ ایکوئی دا سنگبا وکھل سنگ چی لاکبا تارگدی ایکوئی ان تونگی با گاری اسے لمبی اون رہے ہیں کھنبا دو مائنا اساسی ہمیں کی گدبنی توبہ توگدبنی ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب نے فرمایا اپنے آپ کو نیا سمجھو, نیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. کس اعتبار سے کہ بھائی میں اصول کو نہیں جانتا, کام کی حکمتوں سے میں واقف نہیں ہوں, کام کی نزاکتیں مجھے نہیں آتی ہیں, اس لحاظ سے اپنے آپ کو نیا سمجھو. اچھا سنگھ ہے نسانا نسابو انوبا می امنی ہے نا کھلو ای اصول سو کھنگدری ای تھبک سنی تھی نا توبنگ امدری کریم تا حیدری کھنگدری ہے ویسے
تتنا کھلو متم خود مکت کھلو سنیا لیکن ذمہ داریاں اوڑھنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو پرانا سمجھو. سوگا دائتو سنرکپگی متم ددی تھبک دائتو سنگ دو این غم مکھئی مانگ تھانا مدو لوگے ہائے وکن کھلو. ہر ذمہ داری آدمی اپنے ذمہ لے. ذمہ داری دائتو سنرکپ خود مک سے ای مدو ای غم مکھئی ای مانگ تھانا مدو لوگے. اعمال کا اہتمام کرے. اعمال سنگو فمتم سانا عمل پانگتو. اب دوسرے گشت کے لیے کہا کہ چلو دوسرے گشت تو کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں. انی صبح اطوپ میدا کہ مسی توننب ہائیبر تنتن اسا سے مانگ تھانا چلو بتبک تو انی صبح کا سورسو. فقہا کا اصول ہے عبادت میں کثر نفسی نہیں ہے. فقیر سنگنا فقاہ سنگنا ہائے کہ عبادت تو متم دا کثر اسا بو ہنتنا کھان بھائی بدو لیتے ہیں جنیا کہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں کیا نماز پڑھوں. آئی دی خواہدی کی ہنتب مینی آئی کئی دوگی نماز سون کی تو مسلم نے کھلن ہم تو نماز تو بڑے لوگ پڑھاتے ہیں. نماز دی اسومی سنگ سولی ہے نا کھلو دو توازو نہیں ہے. سی پکسن ہون جبھی خودم نتے شیطان کی چال ہے. شیطان کی دھوکان ہے بس دی. شیطان کبھی کبھی صحیح لفظ سے غلط مفہوم بٹھا دیتا ہے ذہن میں. شیطان نہ متم کری گم متم دا فزبا افبا مال ہلگا اران ودو بو اچم بوئن اوہلے با. اس سے بھی اپنے آپ کو بہت بچانا ہے. مسجد کی سوئی کوئی ایشان ایسابو کن جگد بنے با. اور اس کا حل ہے کام کی عمومی شکلوں میں چلنا. مسجد کی ہنگنب کی ارائی بو پائدی کہنو دا تھبک سی بو مشورہ امدی اپن بسختم اجتماعی عمل سے مسجد چٹکدم ہے. سعید احمد خان نے فرمایا لا ادری کے جذبے سے چلنا. لا ادری کا مطلب مجھے نہیں آتا. لا آئی کریم تو کھنگدری ہے وہ وکل سے مسجد جنفم ورگا تھبک سی توقدم نے با. ہر وقت یہ ہے کہ مجھے تو نہیں آتا. آئی متم خودی مکتا آئی دی کریم تو کھنگدری کو ہے مسکن کے قابل نہیں ہوں. آئی کری گم امگی متک چاب اویدری ہے نا کھن کے دم ہے با. بلکہ ہمیں یاد ہے ہم پہلی بار جب جماعت میں گئے تھے تو ہمارے امیر صاحب بڑی خوبیوں والے تھے. ان کا ایک جملہ مجھے اب بھی یاد آتا ہے. کہنے لگے دیکھو بھائی ہمارا حال تو یہ ہے ہم جو کام کرتے ہیں اسے بھی خراب ہی کر دیں. ہم تو کام بھی کریں اور ہر وقت ڈرتے رہے کہ ہم سے کام کو نقصان پہنچے گا اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. آئی نا جماعت چپی متم دا ایکوئی آئی گچمی نری بدونا ہے ہائے با ایکوئی تھبک توی توری سیدہ اونا تینا با میام ما وات پا میام یاوری ایکوئی کریم تا کھنگ بناتے ہائے با وفم سے توین ہائے با. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک بار کچھ پرانے ساتھیوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ بھائی بعض چیزیں ایسی ہمارے پرانے ساتھیوں سے آ جاتی ہیں جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. حضرت جی نا یہ حیرم ہے با کہ ایکوئی کی آری با کوئی نا تھبک تو رابا کامبو سنگدگی سوئرک با اسی اورگا آئی یا امن وائے ہے نا سننا حیرم ہے با. تو حضرت مسکرائے اور بیماری سمجھ گئے. ادو حضرت نا نو امی مومو نو امی ادو گا سوئی بدو اوگرے با کھنگ رے با. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہماری اس محنت میں 3 کام عمومی ہیں اور 3 کام خصوصی ہیں. حضرت نا حیرمی ایکوئی کی تھبک اسی دا تھبک اہم ممنا خصوصی نہیں تھبک اہم ممنا عمومی نہیں. اور فرمایا عمومی کام اپنی اصلاح کے لیے. ادو گا حیبی رمی کہ عمومی تھبک سی تھبک اہم سے آئی عشاء کی اصلاح کی دمکتنی. خصوصی محنت سے کام بڑھے گا. خصوصی کی محنت اہم سنا اتوپا تھبک سی ہنگنا بگی مرم نہیں سی. اور عمومی محنت سے اپنی اصلاح ہو. عمومی محنت سی دگی عشاء کی اصلاح ہوگی نہیں عشاء کی اسوئی بسم تھوکنی. عمومی محنت میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. عمومی محنت سی دا سائیڈ ایفیکٹ ہم تو لیتے ہیں. خصوصی میں سائیڈ ایفیکٹ بہت. ادو وہ خصوصی محنت دی سائیڈ ایفیکٹ لئے با. ہمارے بزرگ اکثر یہ مثال دیا کرتے ہیں غذاؤں کی. غذائیں بھی 6 طرح کی ہیں. 3 عمومی ہیں 3 خصوصی ہیں. ایکوئی کی بزرگ سنگنا پرمان پیرمی ایکوئی نا ساری بسنجاک سے مسیح چو عمومی ایکوئی ترکنی عمومی اہم خصوصی اہم. عمومی غذائیں پانی ہے منرل ہے اور اسی طرح ویٹامن ہے. ان میں کوئی نقصان نہیں. عمومی چنجاکتا ایکوئی کیا کہیں اسنگ نی ادو کا منرل نی امنا تیسرا اور یہ ویٹامن نی ہائری بس سائیڈ ایفیکٹ ہم تو لیتے ہیں. اسی دال سبزی وغیرہ میں پائی جاتی ہے. سی ایکوئی نا ساری بنو مگی چاک ہوائی چینگ سیدھا دم یاوری بپونے با ہائری بس. اور خصوصی غذائیں کیا ہے لحمیات پروٹین اور فیٹ چربی دیکھو. اور اسی طرح کاربوہائیڈریٹ یہ جو شوگر وغیرہ یہ بہت اہم غذائیں ہیں. اس سے آدمی میں طاقت بڑھتی ہے توانائی آتی ہے اور اسی طرح سے خوب ماشاءاللہ اس کے جسم کی. لیکن ان میں بیماریاں بہت ہیں. اور خصوصی oyba چنجاک تہارا گا دیکھو کہ فیٹ کاربوہائیڈریٹ ادو گا شوگر سینے با ادو مسی کی سی
سی درکار بدی یم اوئی با حقچانگ دے کانا با پونے با ادو بو مسیح سائیڈ ایفیکٹ لے جوڑ کا عرضہ کڈنی فیلیور دل کا عرضہ یہ سب انہی سے ادا ایکوئی کھوگلو نابا ادگی اتوپا توپا ایکوئی دا ویٹ ہین با کوٹ پا اسی نسنگ با میام اما لائی بسی خیری با خصوصی ہوئی با چنجاک سنگسی ہنجن بدگی نہیں با تو ایسی تبلیغ کے عمومی کام ہیں ان میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ادو اسو میں نا تبلیغ کی تھبک سی دسو ایکوئی عمومی ہوئی با تھبک سنگ دری کریشو سائیڈ ایفیکٹ خصوصی لیتے کام سے فائدہ تو بہت ہے تبلیغ کا لیکن اگر آدمی خالی خصوصی کام کرے تو بیمار ہو جائے گا ادو خصوصی ہوئی با تھبک سی مسی کھکتا تو بتا رگا دی سائیڈ ایفیکٹ میں ہم لاکنے با جیسے کوئی خالی پروٹین اور فیٹ لے تو کیا حال ہوگا اس کا سو میں کنا گمبنا پروٹین کا فیٹ کب تک تم چا بتا رگا دی میرو کری ہوئی گنی ڈاکٹر کہتے ہیں مکس ڈائٹ لو ڈاکٹر نہ ہے سے سیگی ماگی چانگ دو بیلنس ڈائٹ چاو ہائر دو ادو گنے با عمومی کام کیا ہے فرمایا حضرت نے کہ ہر جمن کی بات سننا یعنی کوئی بھی بیان کرے عامی آدمی تو متوجہ ہو کر کے بات سنیں اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی عمومی وفم دی جو بھی کنا گمبا منا دین جو وفم ہائی بسے منتاو نفس کا معاملہ یہ ہے مولانا احمد لاٹ صاحب کا بیان ہوگا تو آگے بیٹھ جائیں گے اور اگر کسی محلے کے عام آدمی کا بیان ہے تو کہیں گے چلو مشورہ کر لو فائدے کی اور بھائی کوئی تھموئی گی لینا دی کہیں دا اچوبا مولانا لاٹ صاحب کمبا من پھمگنا با ایکوئی بیان جتا نے با ادوگا ایکوئی محالاگی ہوئی با کنا گمبا من دین جو پھم ہائی بتاری ہائی تارگنا با ایکوئی مدو ہنتنا کھلے با کینوں گی اتوبا لمبی ام دیکھتا تھیدو اے با دین کی ہر بات میں نفع ہے چاہے عام آدمی کر رہا ہو دین کی وفم خودمک تا کانب لئی ہائننگ بمین ہائر سو ہم محتاج بن کے بنیں گے اس میں ہماری ہدایت ہے آئی سے مسیح آئی کی درکارنی آئی تنگائی فتبنی ہائے نا کھل لگا ایک تاب تارگا دی کانا بھائی کانا بنگالتا نہیں اور دوسرا کیا ہے اپنی مسجد وال جماعت کو لے کر کے پڑوس کی عمومی بستیوں میں حضرت فرماتے تھے جمنوں کی بستیوں میں عام لوگ ہیں وہاں جا کے دوسرا گشت کرنا آئی عیساگی محالاگی ہوئی با ساتھی سنگدو پورگا ایکوئی تھنگنبا دا ایکوئی گست ہو گدبنے با اور تیسرے فرمایا جمنوں کی بستیوں میں 3 دن لگانا ادوگا نمید ہم نیچو ہائر با تھنگنبا لیکائی دا ایکوئی ست گدبنے با مقصود کیا ہے یہ جو عمومی محنت ہے گشت کا اہتمام مشورے کا اہتمام اپنی مسجد کے ساتھ عام ساتھیوں کے ساتھ جڑ کے اعمال کی پابندی اصل مرو ہوئی با دی کہنا دا آئی گی عیساگی محالاگی ہوئی با ساتھی سنگدو کا پننا عمومی ہوئی با اپن بس محنت سے پننا تومین نبدونے با اور خصوصی کام 3 ہے اور خصوصی کی ہوئی با تبک اہم نہیں مشورہ ہے مشورہ بہت اہم کام مسی خواہدی کے نمبر ہوئی جس شہر میں مشورے والے مضبوط ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں وہاں کا کام بہت مضبوط ہوتا ہے مشورہ سی دا خواہدی کی ہے نا ننگتھی نا فجنا آدھا کے ساتھ پانگ تھو ابا مشورے سے سارے کام پہ قابو رہتا ہے ارے تھبک کو دیمک قابو دلا کنے با اور کام مستقل بڑھتا رہتا ہے ارے تھبک سی ادم ہنگت کنے با بہت اہم چیز ہے خواہدی کے نمبر ہوئی با مشورہ سی نے با لیکن ہوتا یہ ہے کہ خالی مشورہ کرتے رہیں تو بیمار ہو جائے گا ادو چیکشن کے تو مشورہ آئے نا تو مشورہ رہتا ہوگا تھبک نہ ادھر دیے ان کو ڈینجر نہیں. اسی طرح بیان ہے آدمی اگر بات کرتا ہے ایمان کا مذاکرہ کرتا ہے نہ معلوم کتنے لوگ خاموشی سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں کتنے اپنے گناہوں سے جو ہے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے اور دعوت کے عمل پر چل رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک بات جو ہوئی ہے اس کا کتنا نفع کتنوں کو ہو اندازہ ہی نہیں. بیان مسیچو خصوصیہ منی بیان سے ادو کی مت کانے با میوئی قیامہ بیان جتاب دگی توبہ غمزئی کانا و فنگی میامہ ما کوئی نہ کھنگ دب یوانے با بیان سے کی ذریعہ دگی کانا و میامہ نے با. لیکن بیماری کو بہت ڈر ہے بیان ختم ہوتی ہے لوگ مسافر کرتے ہیں. ارے مسجد بیان تو رہی میشدہ خودوں تھی با مسلے با اب آدمی کے دل میں آتا ہے کہ میری کچھ کہ میام نماب وانگ نمو کھلکت نمہا کند اصاور ہم پوگے ایبا آئی ہی علمالے فرمالے کھلے ایبا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ان کو لسان و تبلیغ کہتے تھے. حضرت کی زبان تھے وہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ میام نماب حضرت کی زبان تھے. حضرت جی کی ماگی یامنا اس دور میں مولانا کی جتنی بات پوری دنیا میں سنی گئی شاید ہی کوئی ہوگا. متم تو دمہا کی زمانہ دا پیٹھی بھی تو خواہدی کی ہے نا سیگی ہیرم سی دا بیان تو وہ دا خواہدی ممینگ چٹ پا موئے. لیکن کوئی چھوٹا آدمی بھی چلا جائے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے تھے بیان میں تم تھے سنا غور سے کوئی غلط بات کوئی ایسی بات تو نہیں اسے بتاؤ.
ado apikpa haidi kaisul natabani an khan mi amagi wafam su mahang munna tarame ایک بار حضرت شیخ کے پاس شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا بیان خوب ہو رہا ہے اور پوری دنیا متوجہ ہو رہی ہے اور مجھے اپنے بگاڑ کا ڈر ہے، میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آدھا حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مناقت سے لگا اور مولانا عمر پالن پوری سے ہائے کہ آئی کی بیان سی میام نے یامنا تاننگ ایک تارے میام پامنا ادنا آئی گوندا اکیب ہم لئی کہ آئی مسیح کی ذریعہ دگی آئی گوندا اچھا اور امنت رگا فتبا گنپوگا اگا اللہ نفا کی گدر ہیں اکیب لئی مسیح کی کوک ننب لمبی میں تاک پیو سنے تازہ شیخ نے ہاتھ مارا تو اسے کہنے لگے چل تیری نہیں ہوگی تو میری ہوگی. حضرت شیخ زکریا نا ہائے ساورگا چلو نہا کی آئی گی وہ لمبی فنگ نہا کی دکھ رہا میں وہی نہیں ہے. تیرے بیان سے نہ معلوم کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کیسی اصلاح اور پوری دنیا کے اندر کیسی دینی فضا بن رہی ہے، چل تو بیان کرتا رہے. ہائے نہا کی بیان کی ذریعہ دیا اللہ نمیوں کی آمد توبہ تحلیبنی چلو تو دلتا لئیو سمینا ہائے رکھیے. ایسی تیسری چیز ہے خصوصی ملاقات. اہم زوفم دا خصوصی ملاقات میں ہاں اگر ذرا پڑھے لکھوں کی جماعتیں کسی بستی میں جائیں اور اس بستی میں جا کر پڑھے لکھوں سے ملاقات ہو، خواص سے ایک خواص میں سے کوئی متوجہ ہو جاتا ہے تو پورا رخ بستی کو پلٹ جاتا ہے. فائدہ تو بہت ہے. اہم صبح خصوصی ملاقات نہیں خصوصی ملاقات تا یا مرو ہے بمی سنگ سے اونئی اونم تمدا مرو ہے بمی امنا تھبک سے لاکھ رگدی اہوم میام لائے با کانب میام فنگے با بستی والا دو کھنگنگ در لے میام دسو مائی متنگ علاقہ دین سے لاکھ نو مرم ہوئے با. کہتے ہیں نا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے اپنے بڑوں کے دین پر چلتے ہیں. تو اگر بڑوں میں اور خواص میں دینداری آ جائے تو عام مجمع تو فوراً پیچھے پیچھے چلتا ہے. ادو ہائے نب لئی اچوبا مینا لاکھ بتا رگدی میوئی میام اسدی اچوبدو کی متنگ لینا ادو اچوبا میدنا لیڈر دنا دین سر لابا دین کی تھبک سر لاکھ بتا رگدی میام دوسو دم دوئی الا ادب نے پنا. لیکن ہمارے یہاں نادر صاحب کہتے ہیں ایک خصوصی گشت کرو تو اس کی وجہ سے جو دل میں خرابی آئی ہے اس کے لیے 10 عمومی گشت کرو. مولانا نادر صاحب نے ہائے کہ ایکوئی خصوصی امک تو متمدا عمومی تارا رکھتا ہوئے نا ادنا ایکوئی کی اساگی پوکدب اچاور امنت رگا خودوں تھی بدی کرنے میں ورم ہوئی نہیں. حضرت اپنے آخری زمانے میں بہت دل پر بوجھ تھا، بار بار 5 کام مسجد وار جماعت، ہر حضرت پر یہ بالکل غلبے کی حد تک تھا. ہمارا ہر پرانا ساتھی اپنی مسجد میں جڑ کر مسجد کے کام کرے. نادر صاحب نا ہن حیرے میں سے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ حیرے میں کہ تھبک منگا سی مسی سوہن گنو مسی تتنا مسی محمد امسان پانگ تو او ہائے بسی ہن حیرے میں. ایک بار ایک ساتھی کی تعریف کرنے لگے ساتھی کہ صاحب وہ تو بہت پرانے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑی قربانی والے ہیں. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ کیا ہیں، ان کی مسجد بتائے گی. نوما حضرت جی مولانا انعام الحسن دا می کی متانگ ہائے مادی یامنا قربانی بھی مینی یم تھبک تو مینی اسمائنا تھاگل اڑے با. حضرت جی نے ہائے با کہ مہاک کنانو ہائے بسے ماگی محلات نہ تاکنی ماگی محلات دمانا کری توری ہائے بسے محلات نہ ماگو مسک طاقت بنی سمن ہائے. اپنی اصلاح اپنی مسجد کے ساتھ چلنے میں مساگی چمبا ہم مساگی مسجد کی تھبک ادو کا لوئے نم ہاک سی مساجی اچم کو اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ چلنا گرا ہے. نفسنا ایکو کی نفسنا مساگی مسجد کا چلن بسے مسیح پام دے با. دوسری جگہوں میں جاؤ گے لوگ آپ کا بیان کرائیں گے، مصافحہ کریں گے، نفس موٹا ہوگا. اطوب مفہوم چلا گدی می سنگنا خود پائے رکھنی ادوگا عزت تو رکھنی ادوگا مدو پام زرکنے سوروں کانا بگی لمبی ہے. اور اپنی مسجد میں اپنے پڑوس میں گشت کرو تو کوئی مسافہ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ روز چلے آتے ہیں. اساگی محالادا ایکوئی نگست و بدی کران سمدو سنگھا بھی دے با ازو مسافہ تو رکھتے با. یہاں کوئی اکرام نہیں کرتا محلے میں، کرام دسو بہار تو رکھتے ہیں توری بھی توری بھائی تو ہر وقت آپ کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. مطلب کچھ مکتا اے نہا کنانو ہے نہیں ینگ سے لیبنگ آگتے رہے محلاگی می سنگ ندی. ایک صاحب چلہ لگا کے آئے تو گشت کر رہے تھے، می منا چلا تور متنگ دا حلاگا گس تور میں تو متکلم تھے، انہوں نے بات شروع کی، ایمان کی بات شروع کی. ماں متکلم ہوئے رمی ادوگا وافم سی وا ہائی بہو رمی متکلم کی
تو ایک آدمی گزر رہا تھا, اس نے کہا تم یہاں گشت کر رہے ہو, تمہاری بھینس دیکھو وہاں کھیت میں گشت کر رہی ہے. می من ہائبا ننگ ندی سیدھا گس تꯧبنین توری واری ساری ادن ہاکی ایرویدنا سومدا میگی لو چادنا انگون چادن لے رہے ہیں ہائبا. اپنی مسجد میں جب ہم چلیں گے تو ہر جگہ لوگ اصلاح کریں گے. اساگی محلہ گس توبسیدہ می سنگنا یامنا ینگسل لیبا. ہم لوگ اپنے محلے میں گشت کر رہے تھے, ایک صاحب آئے اسکوٹر روک کے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا دیکھیں کیا بات کہنا ہے, تو کہنے لگے تم یہاں گشت کر رہے ہو, وہاں بے نظیر جیت گئی. وہاں کیا ہے بے نظیر, وہ الیکشن چل رہا تھا, اس میں جیت گئی وہ الیکشن. اب وہ جیتی تو محلہ دا حضرت مسان ہے سی مسان گست اور گے نو ممی من ہائبا نانگ سر گست اور لے سم بے نظیر دو ووٹ کارے سم ہائرے با ہائبدی کیسے تب وامدا واد تھیدوک نبا ہائرے ہے. کوئی اپنی بیوی سے لڑکا ہے, موڈ خراب ہے, آپ کو ڈانٹے گا. کناگو مائی نپی کے ساؤنر لے سو گست اور کم تائنر رہنے با. ہمارے بزرگ فرما رہے تھے بھائی اس محنت میں تو حال یہی ہے, سب ڈانٹیں گے اور ہم ڈٹے رہے اپنے کام میں. بزرگ سنگھ کابل سنگھ ہے سی کی تھبک سیدھی میام کی میوت مچئی مینا ینگسلک پسنگ دو کھانگ با دو خوائدی کی مرو با. تو جو اپنے محلے کے گشت میں پابندی سے رہے گا, دیکھو اس کے اخلاق کی درستگی کا زبردست ذریعہ ہے. ادنا سیگمبا تھبک سنگھ ایکھوئی کابل سنگھ تائبا تھبک سنگھ چے توبا سنا مسے لینگن لائبسنا اساگی چمتھوکنا کی خوائدی کی مرو با. کسی سے معاملہ خراب ہو گیا ہے, پیسے لے رکھے ہیں, ہمت نہیں پڑے گی جانے کی. کناگم دے پیسہ لورین کھلو ادو مہا کی مناک چتپدا چتنینگو ہے. ایک آدمی کھیت کے اندر, کھیت کے بیچ میں میڑ ہوتا ہے نا, تو اس نے پھاوڑا مار کے آدھا کاٹ لیا. اب وہ جو پڑوسی تھا اس نے اس کو ذرا سمجھایا کہ بھائی اس طرح میڑ مت کاٹو. اب وہ ناراض ہو گیا. گشت میں گئے تو دروازے سے نکلتے ہی کہا کہ جاؤ پہلے اپنے آپ کو سدھارو, دوسروں سے لڑتے رہتے ہو. سمہیں جبھی لوتائے نا می سنگی میگی سنگی دا کری گمبا ما کھینا بلا یہ سو گست اور حکومت دم دو ہدی سنگ تھانا رہے چلو ننگ ننگ تہان چوم چو ہے نا سمہیں تو ہے رہے. اپنے عزیز, اپنے شعبے کے لوگ, یہاں تک کہ آپ کے دست نگر جن کی آپ مدد کرو گے وہ بھی آپ کو چھڑیں گے تبلیغ میں لگو گے. تو تبلیغ کی تھبک سی سم تورک متم دا کنا گمبا اینا یامنا لونا چانا توری میدو فوبا ایہاک کی مایوکتا ایہاگون چیب تھانگ تورک پہ آئے. ایک حافظ صاحب قرآن سنا رہے تھے, پیچھے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بے وجہ ٹوکنے کی, یہاں تک کہ نماز بھی فاسد ہو جائے, لیکن وہ بیچارے تحمل سے برداشت کرتے رہتے. تو ان کے ایک عزیز نے کہا کہ اصل میں ان کو گشت کرنا ہے نا, اس لیے سنتے رہتے, ہمیں ٹوکے تو ہم بتائیں. تو حافظ امام اویب سنگھ سیدھا جو کنا گو من ینگسل لے با دو ہائے رے با دو مان تمین لئی متم دا ہائے کہ او ما گست او گدئی نی گست او گدبنی نا ماک سے صبر توری میں سمیں ہائے کری گم ای گون تھو ارگا دی کھنگ دمی سمیں ہائے با. تو اگر ہم اپنے محلے میں فکر سے نبی کے غم کو لے کے چلیں گے تو نبی کی نسبت اپنے اندر آئے. مرم سنا عیسیٰ کی محلہ دا نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں چاک تو پورا گا عیسیٰ کی محلہ دا اصلاح کے نامعلوم کتنے سامان اس کے اندر موجود ہیں. مسجدہ عیسیٰ کی چمتھوکنا نبگی اہتمام کے ساتھ اپنے ایک ایک فرد کو, یعنی مسجد والے کام کا مقصد کیا ہے, ہماری جو مسجد ہے اس کے اطراف میں 100 مکان ہیں, 300 بالغ ہیں. اب ہمارا میدان محنت ہے ایک ایک مسجد میں آئے, اور ایسی گھر میں عورتیں جو ہیں وہ اہتمام سے نماز پڑھ رہی ہوں, بچوں کے دینی انداز سے تربیت کر رہی ہوں, ہر گھر میں تعلیم چل رہی ہو. اس فکر کو لے کر کے اپنی بستی میں پھرنا. عیسیٰ کی محلہ دا یم سام لے رہیں کھلسی ادوگا نمازی ویبا یابا میو چہم لے رہیں کھلسی مدو ایک کوئی تارگیٹ تورگا مسجدہ سام دین جندہ وینا نبا کنانا نماز سولی سوندے امسنگ مطلب قرآن تلاوت توی تودے اسن سنگ پونا مسنگ چے کوئی جہندہ لینا بہون اقدم ہے ادوگا مدو پھگنا بہون اقدم ہے. جو نمازی ہیں مسجد میں وہی ہماری پونجی ہے. جو مسجد نماز سن بلا دو مہاک تو آئی گی دی ساتھی نہیں. نرمی سے, پیار سے, محبت سے ان کو دین کی اس محنت میں متوجہ کرنا. یام ننگسینا بیبھار گلو نماک کو ایک تھبک سی پورن یومین نبا یہون نبھون اقدم نے. عام طور پر جب نماز پڑھنے لگتا ہے آدمی تو اس کے دل میں ہوتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں, اور سب کو کمتر سمجھتا ہے. سمدی می سنگ سی آئی دی نماز سولی اتوپ سوندب سنگ سی دی کیسو نتی ہے موئی سوندے نے نائنا کا ہنتنا کنبا توے با. تنہائی میں ملاقات کر کے بتانا کہ دیکھو ہم مسجد میں آتے ہیں, یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل اور انعام ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ ہمیں اپنے فضل سے بلاتے ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بھائی کسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں ہم ان کو ترغیب دے کے ان کو بھی لائیں. ایک کوئی تمنا
ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯀꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯁꯣꯜꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯑꯆꯤꯜ-ꯑꯀꯣꯝ ꯍꯪꯉꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯧꯖꯟꯁꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ इस तरह से जो मस्जिद में आ रहे हैं उनको मस्जिद की मेहनत पर लगाओ सुमाइना मस्जिद ता लाइबा कांगबु सिंगदो अखोई मस्जिद की गौर फिकर अमसुंग मुलाकात सिदा याहोनना होनगदम सबसे पहला काम मशवरा है ख्वाइदी की हालन थबुक्ति मशवरानी मशवरा क्या है एक एक ईमान वाले को दीन की फिक्र पर लाना मशवरा सी करिनो है मतमदा ईमान वाला खुदिंग मकबूल दीन की मिचा को हनब होनबा अल्लाह ने फिक्र का बड़ा सरमाया दिया है अल्लाह ताला ना फिक्र सी ने ख्वाइदी की है ना चौबा खुदो जिस चीज़ पर ये लगता है वो चीज़ चमक जाती है हारिबा मिचा फिक्र सी लाखरगदी मंगान थोरकनेबा ये दुनियावी तरक्कियात चमक धमक इसी फिक्र का नतीजा है हां सिंगसी दुनिया रे चौखलेबा पुनमक सिंची वखल फिक्र की मतुंग द लाख गाक्तनी हमारे साथी कहते हैं कि एक साहब पर ये सवाल हुआ कि चिड़िया हवा में उड़ती है हम कैसे उड़े अखोई साथी अमन हाय कि उचेक सिंगना आसमान द पायरी सी करम तो पायरी नो तो अपने हाथ में सूप बांधे सूप होता है ना वो जो जिसको फटकते हैं वो बांधे और ऊपर बुलंदी पे चढ़ गए और वहाँ से उसको लेके कूद पड़े और मर गए तो कना गोमदा मकुत्ता कइनो करीबा लसिंग हापचले वाना पाइखल हन मने तवेबा अदु मखादा पाइथरेबा थोड़ी देर ऐसे ऐसे किया फिर नीचे चले गायकतंग सुम तौसनरमगा आदि सुम पाइबगी मोंग लौरमगा अदु तारे फिक्र वजूद में आ चुका था कि हमें हवा में उड़ना है अदु मैचा वाखंदी लाएबा के ओ अखोई सी हवा नुंसित पाइगदमीना तो देखो आज पूरी दुनिया में उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा अदो दुनिया दा होजिक्ति अदु वाखल दुगी मतुंगदा होनरा मतुंगदा होजिक्ति पाइबो ngam मैम लाएदना इसी फिक्र का नतीजा है इतनी बड़ी ट्रेन देखो दो मामूली पटरियों पे दौड़ी चली आ रही अदुन फिकर दा युमफम ओइरगा मैचाक तुगी मतुंगिना थिजनरगा थिजलब मतुंगददी पाइबो ngambagi अमसुंग अतोप अतोप का थबुक मैम मा पुथोरे इसिने इतनी बसें इतनी मोटरें इतनी मशीनें तरह तरह के आलात ये इसी फिक्र का नतीजा है सुमैना को मखल की गाड़ी पाइनब तोंगनब थौनब लाइव पुनमक सिंची फिकर द युमफम ओइरगा लाइव गाक्तनेबा हम हर चीज़ की फिक्र करते हैं अपनी फिक्र नहीं करते हाँ अखोई फिकर से हिरम कयादा तौरीबा तौबतब आई इसागी ओइबा काननबगी फिकर दी हम तफम थोपद तौदब ले मामूली से पखाने के कीड़े पर रिसर्च हो रही है ख्वाई कैसु नत्तबा अखोई पाखानागी अदुगबा तिंदो अदुद फौबा हमारे डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों की जो ज़िंदगी है उस पर रिसर्च तो एक हमारे दोस्त हैं वो माशाल्लाह हो गई उनकी PhD उनको 6 चिड़िया मिली थी चिड़िया एक ख़ास किस्म की और चिड़िया में ट्रांसमीटर उन्होंने लगाया था उस ज़माने में अब से 10 साल 12 साल पहले एक ट्रांसमीटर 1,40,000 का था मैं पूछा करता था मसूद तुम्हारी चिड़िया कहाँ है इस वक्त तो सब चिड़िया इधर अब उनको पता रहता था आज चाइना में है आज पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद में है आज वहाँ है यानी एक चिड़िया मुजफ्फराबाद के पहाड़ों तक तो ट्रेस आउट हुई उसके बाद पता ही नहीं चला फिर अब वो मर गई या किसी ने उठा लिया या ट्रांसमीटर निकाल लिया अल्लाह वालों जो भी हो तो सोचो ज़रा से एक चिड़िया अब उसमें हमने पूछा ये क्या देखना होता है कहने लगे ये देखना होता है कि कहाँ रहती दावा तो सभी करते हैं कि हमारे मुल्क की है लेकिन असलन वो कहाँ रहती है इससे पता चलेगा तो 24 घंटे का हम जायज़ा लेते हैं कहाँ रहती है किस घाट का पानी पीती है कौन सी आब हवा पसंद है किस किस्म की चीज़ें खाती है किस माहौल को पसंद करती है अब देखो इतना इतना सरमाया और इतना फिक्र इन जानवरों पर लग रहा है अरे मियोई क्या होजिक साइंटिस्ट के आना अंगक तीन कांग दफोब थिजलगा अंगक पोट पुथोइदना अद सुमैना महाकी मिजेमा मसागी अमल लई है महाकोन मसूद कोबा महांगना उचेक सिदा ट्रांसमीटर हापचलगा उचेक तु कराइदे चली मोय सि खंगननबा अखोगी येंगेबा अदुदा लुपा लाख अमगा लिसिंग निफु पीबा अदुगुंबा अदु ट्रांसमीटर सी उचेक तुदा हापचलगा उचेक तुना पाइकी फम दु महा कराइदे लई दु खंगननबगीदमक्ता तवेबा अदु सुमैन तौद्रा मियोइबना मैचाक सि वाखल सि लागदी माना थाथरोइबो वाखल दुगा मरी लेनबदा पैसा अमसुंग मतम कायथोगा होनेबा अदु होनफम थोकपदी आई इसागी ओइबा इसागी दीनगी इसागी इस्लाह ओइनबा अमसुंग इसागी दीनदा करी अवाटप लई हाइबसिगी मतंगदा खन थगदबनी फिकर तौगदबनी अदुगा मसिगी हिरमसिदा अखोइना
होनद्रे अदुगा दुनिया की पोट चई सिंगसिदा अखोई वखल थम्मगा होनबरोम चटले सिनी तो न मालूम कितना फिक्र इस मिटने वाली दुनिया पे लग रहा है खंगमंगम देबा अखोई की पुंग कुन मरी पुंसीसिदा मिया अखोइना अतोप कानदबा रोमदा खनबना सोमोमदा खनबरोमदा लैरे अदुगा कानगदबा इसागी खनफम थोपा फिक्र तोफम थोकुना तौ हमारे पास ये जो छोटी सी पूंजी है हम इसको इस फिक्र पर डालें क्या फिक्र है ये फरमाते हैं इसमें ये फिक्र करनी है हमारी मस्जिद के अतराफ में जितने बालिग मर्द हैं वो एहतमाम से मस्जिद में आएँ मस्जिद वाले काम में जुड़े और घर में औरतें दीन के साथ और तालीम के हल्के के साथ अपने बच्चों की दीनी तरबियत के साथ दीनी फ़िक्र के साथ सुन्नतों के एहतमाम के साथ रहें अखोइना फिकर तौगदबसी अहानबदा अखोइगी इसागी महालाद लैरिबा नुपा ओइबसिंग मस्जिद लायगा नमाज सोली सोंदे सोलहनबगी दमक तोहनबा अमसुंग आइगी महालागी नुपी ओइबसिंगसु मसा मसागी युमदा तालीम तौरी अमसुंग नमाज सोली अमसुंग दीन द साम अमल तौरी तौदे सी येंगा मसीगी फिकर तौरगा मसी सोलहनबा चाम दीन जिंदा ओइनबा मेहनत तौगदबने अब ये मशवरा मुख्तसर हो बहुत लंबा न हो ताकि सब आसानी से बैठ सकें हर तरह के लोग हैं मशगूल लोग भी हैं तो अगर मुख्तसर होगा तो सब बैठेंगे इंशाअल्लाह मशवरा द सांगहनगनु मतम याम लौगनु तेलहल्लु अदुगा मरु ओइबा खनदब यादबसिंग दु तमक खनव मशवरे में तश्कील न शुरू कर दे वरना फिर आदमी भागेगा मशवरा द कुइरगदि मी फमनिंगोय अदुगा तंगाई फदना अखो मशवरा द तश्कील तौदना खोदना जमात चतपगिसु थोइना तौरुन और इस मशवरे में अपने दावत ही के अमाल का मशवरा हाँ मशवरा सिदा अखोगी दावत की तौदब यादबा उमूर खर दुखब तम खनव अपने हर साथी से कारगुजारी लें और हर साथी को फिक्र पर डालें साथी सिंगी तौरप थाबुक सिंधु की कारगुजारी हम तेंतंग लौरो अदुगा मसी मतुंग अमुक तौनब की अजाइम हर एक से 2.5 घंटा मांगो मिपुंग फमीब मिपुंग खुदिमक्तगी 2.5 घंटे की मेहनत तौनबगी मशवरे से उस 2.5 घंटे का इस्तेमाल करो मशवरा की जरिया दगी अखोगी 2.5 घंटे सिजिनफम दो याथो ओसनी ये 2.5 घंटा में कहते हैं मुकद्दम दावत है असल इसका इस्तेमाल घर घर की मुलाकातें हैं बैठ के 2.5 घंटे की मेहनत सीधा ख्वाहिदी हो रही दावत सी ख्वाहिदी हो रही है इस मेहनत की बुनियाद है 2.5 घंटा मेहनत असी ख्वाहिदी की और जुम्फम हो रही सी 2.5 घंटे की मेहनत अपने साथियों से 2.5 घंटा ले लेंगे और हर एक 2.5 घंटा अपने माहौल में फिरेगा इत्मीनान से बैठ के बात हो कहते हैं दीन का नफ़ा बताओ दीन पर चलेंगे दुनिया और आखिरत बनेगी फिर उसको आमादा करो ऐसी बात करो कि ईमान की लहर उठे और फिर उसको आमादा करो कि देखो हम मेहनत करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारे अंदर दीन आएगा बीवी बच्चों में इन सब की आपकी जिम्मेदारी है ये मेहनत है बहुत आसान है मेहनत मस्जिद में चल रही है और आसान बना के उसे पेश करो और उसको अपने साथी को मस्जिद में लेके आओ थबुक सी ख्वाइदी मरु ओइसी मुलाकात हाइब 2.5 घंटे की मेहनत सिने मसी की जरिया दगी मी सिंगसिबु मिन अममम त बहाब तहल्लो मसीदा अखोगी मसी की मेहनत असी तौरगदी दुनिया आखिर अन की माय पाक फंगी मसीदा दीन अखोगी हंधगरिबा इसा की दीन से साम जिंदा वरकनी हाइब उफम से बहाब तहन्नब होना इस 2.5 घंटे में बहुत रस्मियत आ गई अल्लाह आलम कहाँ से चल गया कि कुछ लोग बैठ के किताब पढ़ते रहे और कुछ जाएँ और ज़बरदस्ती पकड़ के मस्जिद में ले आए इससे वहशत होगी ये नहीं है भाई मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 2-2 की जोड़ियाँ बनाओ घर पे गए खटखटाया बैठे नीचे को थोड़ी देर बैठेंगे और उनसे नाम पूछा और फिर कहते थे ये बताओ कि देखो भाई आपकी जिम्मेदारी है ये घर के जितने बीवी बच्चे हैं इनका खाना कपड़ा इनकी दवा दारू सब आप करते हैं अल्लाह जज़ाए खैर दे बहुत अच्छा ऐसे ये घर में दीन आवे और ये सब दीनदार बन के चले इसके लिए मेहनत हो रही है हमारी इस मस्जिद से मेहनत होती है आप भाई इस मेहनत में शरीक हो मेहनत की दावत दें मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैना ताकपीरंबगी मतुंगिना हौजिक अखोई मेहनत सिदा अखोई सुम सोमदा तालीम तहौरगा अखोई लंबी चटपसिंग हेक फारगा पुरक्प खोटपगी हैनबी लई मसी आरानबनी मसी नत्तबा जुमदा चलगा मी अनि तंग अखोई चलेना खलो मुलाकात की दमक चलगा मफमदुदा फजना एजाजत लौरगा सलाम की मतुंगदा अखोई फजना फम्मगा ज्ञान ताना वफम सी महा की अवाना अचिलखोम हंगगा दीन की दरकार होइबा मसिदा अखोई सिगी मेहनत तौमिनरगदी अल्लाह ताला ने अखोई साम इसागी अवात दीन से पुंग फाना चटप ngамहलकनी हाइबगे वफम सी थम्मगा महाकबो हिरम सिदा लंबी सिदा पुसलंगना होनौ अदु हाइबे समझ में आ रही बात भाई ये 2.5 घंटा मजबूत होगा तो गश्त भी मजबूत होगा दूसरे गश्त वाले भी साथ